Ovo je priča o herojima rata, a mogla bi da bude i priča o običnim ljudima, o kolegama, komšijama kakve ne poznajemo. Radio stanica je zajednički imenilac koja priču ipak izmešta iz okvira svakodnevice. Daje joj dimenziju specifičnosti ljudi koji dobar deo života provedu uz radio stanicu, primajući i šaljući poruke. Osluškujući šumove u eteru, komponujući od njih note samo njima razumljive muzike, godinama pletu mrežu poznanstava u kojoj mesta ima za više od 2.400.000 istomišljenika širom planete. Agresija NATO pakta na Jugoslaviju odredila je i novu dimenziju delovanja radioamatera. Razapinjući nebo mrežu za opasnost, postali su deo svakodnevnog osmatranja i javljanja. Najpre primećena kao fenomen, potom kao nešto što bi vredelo oslušnuti, radioamaterska mreža je svojom ozbiljnošću i validnošću podataka vrlo brzo postala pouzdan pratilac ljudi različitih profila na terenu. Javljanje radioamatera redovno su pratili i vojnici i policajci, i ratni reporteri i službe obezbeđenja, baš svi koji su u vreme ratnih dejstava morali iz skloništa. Mnogi od njih zahvaljuju radioamaterima što su i danas živi. U terminu koji sledi razgovorom sa istaknutim članovima mreže, ali i sa ljudima koje su radioamateri na vreme sklanjali ispred bombi, pokušat ćemo da vam približimo način života naših sugrađana koje je NATO označio kao paravojnu formaciju, samo zato što su se drznuli da, uprkos opasnosti po sopstveni život, ostanu uz radiostanicu, ploveći eterom na koordinatama nove mreže, ratnim prilikama nametnute, mreže za opasnost. United 7, Quebec Lima, Yankee Uniform 7, Queen London, QSL. Yeah, QSL, very strong. Good day to you. Yankee Union 2, Quebec Lima. G3 Whiskey, Mike Bravo, returning to you. Y-Užice 7, Beograd, Pirot, Kvoru. Nadam se da sam dobro rekao. Na ovaj znak iz Sremske Kamenice iz svoje kuće odazivao se Lacika. Drago mi je da sam vas upoznao. Vrlo često sam slušao posredstvom radiotalasa vaš glas. Da, ja sam se odavde javljao, pošto smo se izmestili iz kluba zbog blizine pošte, a imali smo najava da će biti bombardovano. Vi ste predsjednik Radio kluba Novi Sad. Jeste. Vi i vaši saradnici znali ste da ste proglašeni za paravojnu formaciju. Ova odluka je izrečena negde u centrali NATO pakta. Da, znali smo, čuli smo za to, kasnije negde, i bilo nam je drago da je to tako proglašeno, jer time smo videli da smo bar u nekim segmentima omeli u njihovim tim planovima. Da, ali kada se kaže paravojna formacija, onda se obično misli na neke zlikovačke bande, naoružane i tako dalje. Vi uopšte ne ličite na nekoga takvog. Da li ste se u jednom trenutku uplašili te odluke u centrali NATO pakta? Pa ja lično ne, a mislim i većina članova onih, odnosno učesnika u toj mreži da se nisu uplašili toga. Zajedno sa vama ovde, odnosno u smenama, bio je i Y-Užice 7 WW. Mirko, zdravo. Da, zdravo. Ja sam zajedno sa Lacikom radio odavde od prvog dana, znači od početka te agresije, kad smo se, kao što reče, izmestili na ovu lokaciju koja je jako dobra i odatle smo radili svo vreme. Osim moralne obaveze, da li su radioamateri, odnosno članovi vašeg kluba, imali ikakvu drugu obavezu koja bi ih naterala da rade ovaj koristan, ali i opasan posao u vreme rata? Pa nismo imali drugu sebe, moralne i patriotske obaveze prema svojoj zemlji i prema svome narodu, našim sugrađanima, da što god je više moguće da sačuvamo ljude, da sačuvamo materijalna dobra, da pomognemo ljudima. Ovdje stanje, ovako kako je se primećio od Sečerevića, izgleda da su otišli svi ka zapadu, van granice. Y-Timok 7, Ruma, Igalo, Pirot. Nadam se da sam dobro izgovorio ovaj pozivni broj. Iz Čerevića na ovaj poziv se javljao Dule. Dule, zdravo. Sa kog mesta ste se javljali? Zdravo. Pa lično baš sa ovog mesta gdje se sada nalazimo, upravo s tog pogleda gdje se vidi sa sve četiri strane ovaj deo Fruške gore, deo Bačke. Divan pogled, nema šta, ne znam samo kako je bilo odavde kada su avioni krenuli sa svih strana. Po koliko časova dnevno ste dežurali? Pa 24 časa, da ne bih rekao neprekidno, ali bilo je to uz neke pauze. Kad se dolazili sa svih strana,
određivao se pravac gdje će ići, kako će se kretati, pa na taj način i slata informacija klubu. Da, 24. uveče počelo je bombardovanje. Kad ste vi došli na ovo mjesto? Pa ja sam došao oko 20 časova, jel? Već Isto veče. isto večer. I od tad je bilo, pa da nije baš do dan danas, nego do 9. već kad je to bilo, prestalo čini se je bio 9. I tako non stop. I tako non stop. Šta je presudilo da ostanete uz Radio Talas? Pa jednom prilikom putovao sam sa kolegom koji je radio amater, znajući da je radio amater, ja to tako baš nisam shvaćao ozbiljno, ali kad imali smo jednu nezgodu na autu, pozvao je par kolega, od to se skupla hrpa, ko će sve da pomogne, sve, da ne kažem gurali se unaprijed, uglavnom sve za sat i po bilo odrađeno. Auto je bio otklonjen kvar, mi sretno krenuli dalje. Ovdje je i radio stanica kojom ste javljali. I za kraj možda pitanje, ko će pred da pregori, ova sprava ili vi? Pa ja mislim da će ona pre, ali ima za mene valjda i za nju leka, pa će zajedno živjeti. Znači ostajete verni radioamaterizmu i radio stanici? Ostajem, sigurno ostajem. BZB, javljaju iz Beograda i Luka Beograda Benči prema Novom Sadu na me. Iznad Beograda prema Inđiji i Novom Sadu. A gdje ćemo reći? Sa juga na sever 2 iznad AB. Ponekad zaboravim novi znak. YZ1 Zemun Pirot završava. Pozdravljam. Opet si pogriješio. YZ jedinica Zemun Pirot. Pa da, tako sam mislim i rekao. Pozdravljam te svakako, Miloš, čujemo se. Pozdrav Zokija. Svako dobro. Zorane, ti si bio jedan od najaktivnijih učesnika mreže za opasnost radioamatera. Reci mi, kad si se uključio u tu mrežu i kako ste bili organizovani na ovom prostoru? Pa da ti kažem, prvi dana, znači od prvog dana njihovog napada od 23. marta, odnosno marta, ja sam bio 24. Ja kažem 23. 23. smo već bili uključeni, pošto se sasvim izvjesno znalo da će NATO napasti, s obzirom da su oni pripremili, kako sam čuo i čitao i pratio mediji, da su imali već i prošle godine, znači 98. najavu da će napasti. Ovo je bio njihov neki smišljen plan, pa sam očekivao da ih dočekamo zasad iz vazduha sa radiostanicom. Prema nekim procenama ovdje u krugu rafinerije palo je više od 200 projektila različite snage. Niko od radnika rafinerije nije povređen. Kolika je zasluga radioamatera u jednom takvom bilansu? Ogromna. Ja bih čak rekao presudna je bila upravo uloga radioamatera. Jer znati da doleću avioni, broj aviona, na koje se udaljenosti nalaze, uvijek je značilo dovoljno vremena ili najmanje 3 minute da se ljudi sa kruga sklone, da prekinu poslove koji su obavljali i da bezbedno dođu do skloništa. Vaše kolege radioamateri kažu Čika Franja je najstariji radioamater u Vojvodini. Nisam samo razumeo da li po godinama ili po stažu, ili jedno i drugo. Pa i jedno, tako reći, i drugo. Tamo sam od 46. upravo sa Mirkom Vožnjakom iz Beograda Y1AD organizovali sam klub, radio klub ovdje u Novom Sadu i tako je to počelo. A onda aktivisti kao radioamater sam onda 47. išao na omladinsku prugu Šamac-Sarajevo. Tamo smo dizali amatersku radio stanicu da bi za brigade mogli obaveštavati brigade, muziku davati i tako, zabavni program. 46. to je nekih 54 godine. Kada ste počinjali, verovatno ste imali neko svoje predubeđenje kako bi to sve trebalo da izgleda za 10, 20, 50 godina. Da li se makar deo tih vaših tadašnjih predubeđenja ostvario evo pod kraj 20. veka? Teško je reći kakva sam ubeđenja imao. Jednostavno bio sam ljubitelj te tehnike. Voleo sam kada sam čuo prve zvuke telegrafske, to je bilo, tako reći, špansko selo i za mene još, za početnika. Međutim, postepeno, to sve sam uspeo savladati. Koji značaj ima ovo mjesto za radioamatere Vojvodine? Pa prve veze na 2 metra na komu smo sad radili radio mrežu za opasnost, radili smo sa ovog objekta.
i sa jednog starog objekta, neke drvene piramide, mi smo je zvali, održavali smo prve veze na 2 metra. Od tad sam ja i aktivan radioamater i do sada. Da li je nešto od opreme radioamatera ostalo? Opreme koje su ovdje nalazile, da li je nešto sačuvano? Jeste, ostalo je 2 repetitora koji se nalaze na vrhu ovog betonskog tornja. RU5 takozvani, ostao je čitav, a R5 repetitor smo na vreme sklonili. Tako da je u Novom Sadu i radi. A ovaj će raditi i dalje. Znači, kada ga pustimo u pogon. Ti repetitori su bili od velikog značaja tokom ove agresije i poslužili su da bi mreža za opasnost uopšte funkcionisala. Od vrlo velikog značaja. Omogućilo sporazumevanje među amaterima sa cele teritorije Vojvodine. Da kojim slučajem ti repetitori nisu bili sklonjeni odavde, da li bi bilo moguće oformiti mrežu za opasnost? Mi smo uvek u mogućnosti da oformimo bilo kakvu mrežu za opasnost. Radioamateri su uvek sposobni za to. Y-7 X Heroj. Na ovaj znak javljao se gospodin Ivan Fece, negde sa limana iz svog stana. Mi, članovi ekipe Radio Televizije Srbije, pamtimo vas kao izuzetnog ton majstora u Radio Novom Sadu. Da li možete povući bilo kakvu paralelu? Naime, da li možemo reći da vas je ljubav prema zvuku radioamatera opredelila da postanete ton majstor ili ste kao ton majstor zavoljeli poziv radioamatera? Pa postao sam radioamater negde početkom 50. godina i posle odsluženja Jugoslovenske armije, naravno, san je svakog radioamatera da se zaposli negde u profesionalnoj ustanovi. Pružila mi se prilika da dobijem zaposlenje u Radio Novom Sadu i prvo sam radio u servisu tamo. Ali zvuk ovaj sa stanice i zvuk onaj koji sam tamo čuo nekako me privuklo i opredelio sam se za posao ton majstora. Znači, da li ste imali neki pokazatelj u svakom trenutku koliko je radioamatera bilo uz svoje stanice? Ja imam saznanje da ste u jednom trenutku napravili štih probu bez znanja, prozivali ste i koji je rezultat bio? Pa ja sam baš prisustvovao u toj takozvanoj prozivci. Bila je čak opklada neka i taj broj je onda premašio 200 i nešto, ali zna se da je preko 320, 330 stanica bilo sposobno da učestvuje u mreži. Kroz prozor vašeg stana vidi se predajnik na vencu. Vi ste dakle bili neposredan svedok agresorskih napada na deo vaše kuće. Jeste. Da li vam je u tim trenucima makar malo jače srce zakucalo nego kada su dejstva bila po ostalim delovima grada? Kako da ne, pa to je deo moje kuće u kojoj sam ja proveo 40 godina. To je kao kad vam povrede neki deo tela. Preciznom i pravovremenom javljanju radioamatera doprinela je i saradnja sa Vojskom Jugoslavije i sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije. Razmjena informacija u oba smera rezultirala je velikom tačnošću podataka. Sremski divizion je jako lepo odradio se posao, posebno da kažem raketni sistem, znači divizion od majora Bajića, kapetana Stanišića, koji su prišli u tom prvi, drugi, treći dan odmah sa mnom kontakt, znači vidjeli su da su informacije, da ne kažem, tačne, 90% sigurno su bile tačne, oni su pokušali da naprave neku koordinaciju veze, znači naše veze radioamaterske radiodifuzije sa vezom protuvazdušne odbrane i ratnog vazduhoplovstva. Potpukovniče Šećerov, nakon početka agresije, saradnja jedinica vazdušnog osmatranja i javljanja sa radioamaterima bila je veoma dobra. Kako je ona počela da funkcioniše? Radioamaterska mreža za opasnost u početku je bila pripremljena od strane radioamatera i aktivirana dobrovoljno. Oni su se uključili u zaštitu stanovništva sa osmatranjem agresorske avijacije. Kasnije, sa usložnjavanjem napada agresora, bila je potrebna određena saradnja i na neki način usmjeravanje te mreže osmatranje radioamatera, i ta saradnja je kasnije i ozvaničena. Na koji način je ostvarena saradnja? Znači, kako je funkcionisala ta veza između radioamatera i jedinica Vojske Jugoslavije? Pa ta veza je bila ozvaničena od nadležnih organa Saveza radioamatera Jugoslavije sa jedne strane, sa druge strane od naših nadležnih organa, stručnih organa vazdušnog osmatranja i javljanja. To samo znači da je
ta saradnja bila ne samo dobra, nego da je bila i potrebna i da je ona dala određeni doprinos u zaštiti stanovništva. U tu svrhu je stvoren i poseban sistem u jedinicama osmatranja i javljanja. Da bi se sve to ostvarilo, da bi moglo da se izvršenje multipleksija, unos podataka u sistem osmatranja, da bi svi mogli to da koriste i u okviru vojske, i u okviru zaštite stanovništva, preko centara za obaveštavanje i svi ostali korisnici, moralo je da se to na određeni način prenese u neku jedinstvenu računarsku mrežu i preko te jedinstvene računarske mreže izvršeno je dalji prenos podataka vazdušnog osmatranja. Konkretno njihovi podaci su unošeni u sistem. On je dalje prenosio putem mreže, prikazivao i kao takvi su bili korišteni u razne svrhe. Pa početkom ratnih dejstava mi u Savezu radioamatera Vojvodine smo se dogovorili da organizaciju Radio mreže za opasnost prepustimo Radio klubu Novi Sad, koji je jedan od naših najjačih radio klubova. U okviru Radio kluba Novi Sad su organizovane takozvane upravne radiostanice, odnosno one radiostanice koje su upravljale sa radiomrežom i koje su komunicirale s jedne strane sa radioamaterima, a sa druge strane sa svima onima koji su koristili naše informacije. Takvih radiostanica koje su upravljale radiomrežom je u Novom Sadu bilo 16, 8 na KT i 8 na UKT. Vrlo je važno istaći da su svi ti radioamateri koji su upravljali tim radiomrežama, znači KT i UKT, radili uglavnom ili iz svojih kuća ili su imali posebne, kako bih rekao, mesta gde su montirane i upotrebljane te radiostanice. Oprema koja je korišćena u najvećem broju slučajeva je vlasništvo tih samih radioamatera. Znači nije to bila oprema klubova, već kažem uglavnom pojedinaca. Ja bih posebno želeo da istaknem, rekao bih, hrabrost ljudi koji su radili u tim radiomrežama, koji su iz svojih stanova, znači za vreme naleta neprijatelja najavljivali te nalete, a posle dejstava su izveštavali o rezultatima tih dejstava, odnosno obaveštavali sve one organe koji su trebali da idu na lice mesta i da pomognu, kao što su recimo bili vatrogasci, hitna pomoć, zatim organi unutrašnjih poslova ili neki drugi koji su bili potrebni da pomognu na mestima gde su dejstva bila. U UKT mreži bilo je 8 upravnih stanica. Vi ste jedan od te osmorice. Šta zapravo znači upravna stanica? Pa biti upravna stanica to je pre svega jedna velika odgovornost, a ovom prilikom je bila čast, pošto su to odabrani 8, da tako kažem, iskusni ili najiskusniji operatori koji su u stanju da vode tako jednu mrežu. Sem tih tehničkih uslova koje smo morali da zadovoljimo kao vodioci takve stanice, znači tu je jedno iskustvo koje stoji iza nas u našem radioamaterskom hobiju da bi mogli taj zadatak uspješno da obavimo. Vašim odgovorom vi ste predupredili moje sledeće pitanje koje je upravo trebalo da glasi ko sve može da bude upravna stanica. Znači, pre svega iskustvo. Da li je potrebno i posebna tehnika za tako nešto? Svakako to je preduslov, ili bez tog tehničkog preduslova mreža, a mreža je bila naša mreža, ova Y7 u našem žargonu je bila Vojvodina. Znači, da bi toliku teritoriju pokrili, mora da postoji taj tehnički preduslov da nas sve stanice, to jest da mene kao upravnu, sve stanice na toj teritoriji koju pokrivamo čuju. Evo prilike možda da i razgovaramo sa suprugom i domaćicom u ovom trenutku u ekipi Radio Televizije Srbije. Da li ste u tim trenucima osjećali na bilo koji način da vam muževa podrška nedostaje? Pa znate kako on tu je glavno, u kući je, pošto radio stanica je tu. I onda je dobro da je tu u kući da može barem svojim prisustvom da mi pomogne. A pošto je on veliki zaljubljenik radioamaterizma, onda to je ovako bilo bez pogovora da će on biti tu jako angažovan i uključen. Tako da smo se svi prilagodili tome. Koliko ste vi uspeli da razumete tu njegovu ljubav i tu pasiju, tako da kažem, prema radiotalasima u trenucima kada je stigla prinova?
Pa ja sam već bila, što se kaže, zaražena njegovom ljubavlju prema radioamaterizmu, jer i ja sam onda postala radioamater. A to onda, znači, prihvatila sam i njegovu ljubav, onda neću njegovu osporiti. Tako da smo onda ipak zajednički imali zajednički hobi. Dakle, supruga je imala supruga, suprug je imao suprugu, a najbolje da pitao malog Đorđa da li imao roditelje u tim trenucima. Evo nama i naslednika, sva trojica. Evo i Đorđa malog. Evo budućih radioamatera. Pa jedan od nas je već radioamater. To sam ja, mogu da se pohvalim. Skoro sam položio za klasu. I sad čekam pozivni znak da dobijem. A valjda će nas naći. I on. Nije baš zahvalno reporteru da se nađe istovremeno u dvema ulogama. U ulozi izveštača, ali i neposrednog svedoka. Zato je ovde na ovim rušavinama i moj kolega Ivica Šmit, direktor i glavni i odgovorni urednik Radio Srbobrana. Ivica, zdravo. Zdravo i tebi. Nismo se videli od 3. juna od 10 sati, negde baš u ovo vreme, ovo i sad je pola 11. Doneo sam tvoje fotografije da pogledaš. Od prilike kada smo bili pred ovom zgradom, koja je još uvek bila zgrada na ulazu. I u zgradi. I u zgradi. Na stepeništu, evo, ni stepeništa, nema ništa. Da, a ovi stubovi gde smo upravo napravili ove fotografije za uspomenu, tu nas je i zateklo upozorenje radioamatera. Ti si držao radiostanicu. Radioamateri su javili da jedan avion prelazi sa teritorije opštine Bač, drugi sa teritorije opštine Bačka Palanka i treći je u Brišićem naletu prošao sa teritorije opštine Sombor. To nam je bilo dovoljno upozorenje da se evakuišemo. Da, ali tako su nam savjetovali ljudi koji su radili ovde na predajnicima, koji su se u međuvremenu sklonili na salaše i rekli su evo vam radiostanica za svaki slučaj. Jeste, za svaki slučaj ti ljudi, bar po pričama kao što znamo, da je upravo ta radiostanica im je spasla i života, odnosno na vreme javljanje radioamatera. Radioamaterizam je uspostava veze putem radiotalasa između dva sagovornika, da kažem, na dva različita kraja sveta, a može i bliže, putem telegrafije, fonije, paket radija, putem teleprintera, slanje slike na daljinu putem SS televizije, koja se sve kasnije potvrđuje sa QSL kartama, koji je ujedno i dokaz obema stranama da je veza stvarno uspostavljena. Na osnovu tih QSL karti, u zavisnosti o kojoj državi je reč ili o više država, dobijaju se različite diplome, priznanja. Radioamaterizam je takmičenje, ostvarivanje što više veza. Radioamaterizam je konstruktivnost, znači pravljenje antena, pravljenje samih radio uređaja, pravljenje linearnih pojačavača i još raznoraznih elektronske opreme. Radioamaterizam je način življenja, nikako paravojna formacija. To je odraz nivoa tehničke kulture svakog naroda. Na planeti je oko 2.400.000 amatera, polovina ih je u Japanu. U Jugoslaviji precizne evidencije nema, u Vojvodini ih ima više od 10.000. A koliko radiostanica ima bez dozvole za rad, to je posebna priča. Udruženje radioamatera apeluje da se administrativni postupak pojednostavi u interesu svih, a ratno vreme je dokazalo da se na radioamatere može računati u svako vreme i u svakakvom okruženju.